Чуваш теринже тыван халық историю пранать. Унын хитрелігі негізжанда шуғалмаст. Шагазамлы сталыға ламрад лама күжарас ішре паға дере фабрика үрмиганми дырыжать. Выл шыржул каялла ұжылны болны. Пинбин яш кереме асырақ ұруры шинзіне тере илемебе балаштарать. Чуваш енре шар жулгайла ужылны тумдер фабрикене тенджере пальмен жываш щук. Туй шуралны гун шене журт кереги тадыты сумлы уяв булдыр. Пурды шак предприятиялараган тумат уянмадыржайше. Чуваш патшалық нации вылавыжынжы ужылны кураврада кашние хыне кележеген эшпе балашмадырышы. Чуваш республикен культурада девишлешчене халық алы эшостызен маштыры Зинаида Воронова хойде дизайнер булнымай чилай жул паха дәрі бірлежубе тумзем гларать. Ибір бізен бебет хаштагына тұқса жүреміз бір. Оштагына шағынбек куравзыне қадырлезе, хамыр чыварсен умынже, хамырын кабырлық сене, скатертсене, салфетказене, тумзене кадарца чарсыне савындарат. Шәмбек бет, шақ куравыл, шулдалы кебек тымалла. Шак предприятие ертибраган Наталья Бусынкова хамыр незазенешне малалады засы, чывашыны зине паға еші думдербеде вештерметелі влартны бірге галать. Паға дәрі расшире гыларны пиравыр байшлет. Малашнеде тенде жайынжы конкурсыне хучынза, чывашынре гыларны думдербе балаштарас, пызык проектсыне хучынас комылла. Республика Гларым Валерий, Гена Кубайкина, Игорь Зверев.